kra unimu abi ade beboa yen enti no na no payi awurade de yakọ ode yaba atiefo ada romanti ene eda so yete hase wo munti na na no payi ase nkonwa se de wa wo kaaye no enti no wo muntena se ene ye ntina kopem se no nkuro bebo amedi bibe ya abawie kama pa ye ho ye na ye chia wo mun susu yie pa ye tiefo no bebia kasafidie yi ekoduru bia no ye chia wo papa na kumi na me see efri na kodin na beautiful green aha ti TV so ne ye beka akosua no nti ene no ye beautiful green efri sa breko ohun ye beka TV so de ne ye akosua green na radio ne ye beautiful green say a TV so no ho me ka akosua na me the beautiful green na asoso what I say but radio ni dey me a beautiful green aha the gazetted aha said the Mrs. Aye gazetted Irene de Kwawo aka Mrs. Kumino sa na miss me the gazetted into no we dey me register wo asum holy asum ene atiefo nso asum gazetted the beautiful green ati ase ha ti beautiful green na afi ye deko I read on a page saying na me adom na udi kan ye na yi ncheche wo bebre na green de buy na mementi ase some me see gazetted nti se wo de ne ya gazette ama wo gazette ne da e beba nkrata ne beba wo de wa rafa fa me ho saa na nkrata ne beba ne watintim mesrew wo be san na betu but odi ne Irene Kwawo until it is gazetted no de enka ho obwa ayin wo be san na betu mering wo be san na betu printer na say signature I'll do signature. You do signature. Okay, nti enche ye beba signature ye beba na we sign. Why? And until then the name is Kabuki Dede. The Kwawo. The Kwawo. AKA Mrs. Kumi. Oh, na no other Mrs. Kumi buy and waji atum na the Kwawo buy na. Why am I remember surrounded no. I'm remember Kunu gratis yes said so. The Kwawo. Nti ase aye juma. Until you ye wa mamre ameme. Oh, ye be the Kwawo. Kumi obia ho ye enyina ye ho ye kama. Now we hope so you're also good. Even though I know you didn't sleep at the right side of the bed today, but I believe you are fine and then you are good. Aha kwa ho. Yo, for yadama say emra so anopai ye hye hunkran na yenko yanim. Enti holy fatuma na ye hwe se betimi a hye hunkran a na yenko yanim. Welcome to Wednesday morning. Anapay ye share hunkran. And in crash some no 8 year. And then come on no 8 year no pay. And come on ben I idea no pay. And a pay a person can't just say bompire. I am not pimpino, you move be here boa and a yana a bompire. Ye hear kunu. Ebra how be near mani bia beda so asana ye kai se e onya kopon bia wo se ye mompai enkai no ye mu pi ye fe ho Christopher now so ye mompai ube hu se kwabra ne ani abre e bompai na che so how bi mu ube so bi ani abre e bompai na che se na dwuma sem ankoye ube se obi ani abre gidigidi e bompai na che se esane ne mani bi aiden ato sa nipa no anopa yenkomo 8 ya bompaye oji hudi efro hu se me Kristo ni nkwade a bompaye entwema o how e ma so ansa no akase me bompaye abre bia otumi ba ku ekura wa ho de ba ku ekura ne se bompaye yemu bi so ampa e bompaye no o me pekunu me peyere ampa ene na chesa himachi awia abrani abranu nyina ne gina sori da mu bompa ese ya ekunu nya ba kabo ya wie
adwuma ne yɛpɛ ne yɛatwerɛ letter ne yɛde aba mass media yɛpɛ adwuma yɛkɔ fie yɛbɔ mpae sɛ yɛ ne yɛafrɛ yɛn yɛkɔ interview ne yɛabɔ mpae sɛ yɛnya afa yɛ adwuma kabo yɛwie bɔ mpaeɛ baakodie baako a kristo no wobɛtumi ɛde ako ati ɔhaw bi yɛ mpaebɔ yɛmu pii yɛtwɛn ma ɔhaw ne bansa mekae sɛ berɛ na yɛkɔ school wobɔ nso akwabra ne ti book ho bɛtena book ho ma ade bɛkye na kyɛ sɛ exam sɛ ba ɛnkɔda nam hɔ yɛnsua hwee wobɔ nso yɛni abere te homa ho paa na kyerɛ sɛ yɛkɔtwerɛ exams ɛnyɛ saa na teɛ abere ne abere no nyina na wɔ sɛ yɛmmɔ mpae wɔ sɛ yɛmmɔ mpae ɛne ne nkɔm a na anɔpa yi na asi yɛka ɛwɔ ne nnwom mu ɛho bɛhia paa sɛ yɛbɛbɔ mpae ɛntwɛn ma ɔhaw ne mansa kristoni wawade agu awianse na wobɔ mpae ɛna mmiri bɔ mpaeɛ ɛne ne yɛ nkɔmmɔ tiawa a anɔpa yi yɛde baeɛ ɛba bɛso mu sɛ bɔ mpaeɛ ɛntwɛn ma ɔhaw ne mansa ɛntwɛn ma w'adwuma nsa yɛ ansa ɛmmɔ mpaeɛ wɔberɛ a wonim sɛ wohia adwuma nsa dabi aberɛ ne aberɛ nyinaa bɔ mpaeɛ awadeɛ no a wote aseɛ no kae na bɔ mpaeɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa ɛntwɛn ma wokunu ɛnsesa ne suban ansa ansa na wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɔ mpaeɛ dabi aberɛ ne aberɛ nyinaa sɛ wogye wo ho di ɛfrɛ ho sɛ meyɛ kristoni nko ade a aberɛ bi abɔ mpaeɛ ɛntwɛn ɛma ɔhaw ɛma wabrabɔ mu ansa ɛne ne wakodeɛ baako a bɛtumi ɛde asɔde obiara so enti anɔpa yɛn nkɔmmɔ ɛtiawa ma mpaebɔ mu ɛnyɛ den yɛmo akyerɛ mo akɔ aba ɛde ba Max Morning Dew Max FM yɛfrɛ me Kumi Kasa enti ɛno ɛna ɔdwomtuni no ɛka no sɛ bɔ mpaeɛ ɛntwɛ ma ɔhaw no ɛmba nsa ansa na wasua sɛ yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi yɛmɔ akɔ aba bio mu ɛmra so yɛnkɔ anim na yɛmfa yɛ newspaper headlines dwumadeɛ ne ntoa so yɛmfa ma wo beautiful green o ɛne Irene Kwao abusuafoɔ no ayɛ ready yɛnkɔ anim na ɛnɛ nkɔmɔ ahodoɔ aba bɛpie mu ɛwɔ ɔman mu no na pɔso ne nabatwɛ yɛmfa ɛma wo abusuafoɔ yɛma makɔ aba Kumi yɛsa agye so na dɛn na wo ka na no pɛ yi twi na wonte Irene yɛnkɔ yɛ ni wai yɛnkɔ yɛ ni yɛnti queen A very good morning once again to our cherished listeners. Like we always do, we are here again with the newspaper headlines and going straight into it. State burial announced as Mahama visits Kunidu Ajaman Rollins home to pay tribute. We Joy News and a debaye. Ora John Dramani Mahama Ghana Mampeni and a nay. What dear to your watch say, Yama Nana Kunidu Ajaman Rollins, the late and nay dear what dear to just say, Yabeman state burial. Oh my Ganum. Court rejects attempt to halt Daddy Lumba's burial amid widowhood dispute. Not as a way so free Joy News Chronoa. Yeah, musical icon Daddy Lumba new word she wants and someone. Ebe PMU ewo my gun and watch as a yetchin is Renia Basa Ninian sense some no courtwa, just echo de jan. And nay ababe to just say. A busia date ya wonum ashes 6 December na yeni bebaswa. Wokunani ayes a 1 peneno, and nady a quarton abokuna for an insem atwagwa. Watch it say on the 6th of December. Ye bet me a pay near bear my dad lumba crabber crack. 6 officials at Scholarship Secretariat arrested by NIB. Uko Piemu so was secretariat for Akachia.
na kyerɛ sɛ ne nyinaa ne sɛ enipa mako nsia bi a sesi ano NIB foɔ ensa aso wɔ mo page ne nyinaa ne sɛ wɔn nhwehwɛ mu kyerɛ sɛ nneɛma bi ankɔ yie wɔ wɔn abrɛ so ana abrɛ wɔn mo office no nneɛma bi enkɔ yie nhwehwɛ mu ankasa deɛ mpanimfoɔ enya mfa metudwa. Accra High Court issues bench warrant for the arrest of Chairman Wontumi for absenting himself from court without permission. Na kyerɛ sɛ wobepie mu wɔ ɛyɛ nkrampomponi mantam ha nso so a High Court wa ɛwɔ ha ɛna ɛnɛ yɛde nkrataa akwakɔma Chairman Wontumi tententen a yɛpɛ na kye no ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ ne nsɛm a ɛwɔ ɛyɛ asɛmdibi a yɛdi a yɛnwie no court hyɛ sɛ wɔn mepie mu ɛda a ɛsɛ sɛ nka wɔn bɛtena ne nsɛm no so no wɔntimi ankɔpie mu ɔno nso a wɔamfa emuayɛ anaasɛ nsɛm papa bia a mmerɛ court no nti ne deɛ court no atwerɛ nkrataa tententen a yɛpɛ Chairman Wontumi akye no. Fulton rescued after building collapse at Roman Ridge, victims in critical condition. Enipa mako dunan na enei ababeto dwa se empanimfo ayi wonom ni nyina ne se edan bi a wonom eye mu adwuma ana adwuma yefo wonom ewo dan ma wo mo ye mu adwuma na edan no adwiregu a enei de empanimfo ahwe aduemu a atimi ayi adwuma yefo edunan a wonom aprepra yie pa. Moving to the Ashanti region, 3 highway robbers jailed 20 years each. City Newsroom. Ukopie mu ewo Asante mantam mu nso so we eye City Newsroom na de baaye akronfo abonefo miensa na enei wonom akodi aposifo akache ni nyina ne se wonom edutuo ani asekan ebokro no ewo Kumase nkran kwantempon no eso a enei aposifo ensa so wo mu a yede wo makogina asembibia court no ahye se yemfa wonom enkoto afiase mfie no aduonum ya yabo mu kwadu. Now to sports. Match reports: Black Queens trash Egypt seal 2026 WAFCON qualification. We a WAFCON qualification. Ena yenuama na se Black Queens a wonum eboma o my Ghana enura na chese koye ne gisem ye papa wonum Egypt ena ekobo ya enei aba ne se eye mfimpinu ene aduronu ensia emei abomodin a qualify eko AFCON. To our last story, which is an international story. Tourist plane crash in Kenya kills 11 on board. Ukopie mu ewo Kenya so so anka kamia yese na nsen plane crash na helicopter crash no. Eno eya ye din ye papa. We susu eye city Joy News na de ba ya wo kire se eye tourist plane bia kire eye plane na se wiemu hyan a edi akotini ye papa. Ewo Kenya honom enedi akwakwohwe mu a ekowi achi enipa mako du baako ya wonom ewo ho at sport na na plane no atimi akumom ana atwa fa wo muso. Okay, so I think we are backdating this to yesterday's story where Haruna Idrisu spoke about indiscipline in schools, and our Minister for Foreign Affairs also reacted to the story, and he said, that's Okujetua Blakwa. The real threat to discipline in our schools are not Rastafarians, but bigoted, incendiary textbooks, outmoded curriculum, poor teacher motivation, poor attempt at embracing blended learning, STEM and AI, and an erratic double-track system. Yo, when so eye oswafo a wo hwe amanone ho ensem so yewura Samuel Okujeto Ablakwa ena de ensemi nyina atodwa wo kire sem enchaye ena Owura Haruna Idrisu ya wono eye oswafo hwe adusua ho nsem so a wode be kire se sesei empanimfo enje eye indiscipline activities bia entumu ewo yesuku ahodo na ne titiriu ene ye secondary school no enai de Okujeto Ablakwa Samuel eka ne din ho onumonyamfo ena ode nsem ya ba betodwa wo kire se ye ka se indiscipline ana se wobi a wonni ahohyeso ana se wobi a wonni ne huni se fa ne pepe ye kwa so a enye Rastafarian asem ena enye etire ho asem na ekoba ne se ye ka indiscipline na ne nyina ne se ye textbooks ahodo no a aye outmoded ye nka curriculum no a chese ye nhu ne ti enhu ne nan ena afen so no teacherfo a ye nkire wonum yi ana se ye treat wonum yi ya ye mmomo
motivation na se nkwanhye bia wo suku ahodo nim na afa so double track na chese gold green and red no ni nyina ka ho na indiscipline nti ma onka se rastafarian na se obi nyiniti ana se obi dress ye na ye ka indiscipline dia weinom na indiscipline na ekoso wo ye suku ahodo no a emu a owura okujeto ablakwa samo eka ne di ho di atudwa. So these are the stories we have this morning for our cherished listeners. But like we always do, today over to Grino. Grino, which story outstands for you? Me story na mefa okujeto di ni. Was enuana. Me we didn't say no no. Enuana nra ye kan ho asem no hu. E was say ye tackle ade no within from source. What you say? We na ye problem a ekoso. Ewo ya disua akache enti say ya tackle ade no from the root de bia ye be brush ni sa na afi bibia na it's not about Rastafarian, it's not about payment, it's not about you leaving your hair bushy or whatever, but rare course and wo ho ya ye wura samokujato aboso no ene Ghana ye curriculum enye crack. Utimi who said, and you may be one more and kaya system ten and koso. The same time, double track yard, cinema. Pawili at the buy, ye. What is ye? Ye nana at the danko kufuado. What the buy ye? What the buy ye in fierce any as a seller double track. Ewo hono mo a enia ne kura ni bedi kura no aye problem mon tackle we na munya tiniwi ne but yesterday when the minister spoke, yes, in as much as he also stressed on hairstyles as being one of indiscipline, he also says indiscipline in general. See, he didn't streamline it to just hairstyle, but it was outstanding because of the current trend in video. I know, but So I like the fact that the minister, honorable minister, also addressed the issue. Saying, our poor curriculum, double track system, textbooks outmoded, poor teacher motivation as well. So what do you make of that particular? Or catching. Or catching. Or banta die honorable minister for education. See, you can't discipline, indiscipline. It's not about Rastafarian. It's not about Utiniwi. It's not about, you know, how you go about your things. But it's about Sanyama way or no about Boston. And also the hard. Into your catcher, Yana. Or catch a minister. And the some no more about more to me. Omundi who do me. But I said, or children say, near man or Boston, can say that he has a when here. Into your country, also a catcher. Send your catcher into so young was it? And you again, I think this armed robbery thing is becoming unbecoming, and I like the fact that they've set example by arresting these 3 gentlemen. It should serve as a deterrent. You are calling armed robbers gentlemen. Oh no, no! That's why I said armed robbers, but they are gentlemen. Gentlemen in the sense that I'm looking at the physical appearance. Okay. Yes. Because who share pictures now, they look handsome. To find yourself in such a humanity, I just say, good. So I like the fact that this 3 has been arrested, and then they are going to serve 20-year jail sentence each. Yeah. Each. Will be about 20 years. I like that. And it doesn't matter. It doesn't matter to me. You bet him the work confirm matches and Nina Canfuano. Cortono abo matches and Nina Canfuano. Cortono abo a year, Mammy Sewa, Apusia, Nansem no Yababaso. Now, you can say, Musamunquay. Namusa Munquay, no, I was a fan of a home, you could see any part of Unquay, see Unquay, you could see no, you could see Nabo. Yes, I will see the common sounds just an airline that. Okay, you not say more, and we see any man. Nipana. Oh, yeah, Mobra. So, did you say they will see a film? I was say we see Kakra from people say that, but well, why did he say John and they was saying
spices. Enya de ono ane na enim no. There be spices. Okay. Yes, spices. I don't know. Yes, nti omu kodwa so mso me per spices Ebema musi age aduane ewa yiase nje ya master say yiase aduane de nti wo wade a now your engagement bibi na say ye ba bedi waduane na che say kaka famu a na ye say ye yiase de ya exchange de ma oh okay yiase aduane de kwan wi aso no but on a more serious note aniji aba because wash fridge ma che amo stress papa isa awo kura bekunu awo bekunu train o se dan no se den awo de no I don't hear kopie mu okohun se no sa wo de oni na nanu makasa kumi oh that's definitely wash mu ache awo de no adai de ase oni be ma no atena ase a nti no Alice eye kuna ye no yedi no 1 year mema na di ni 1 year wa na mwa obadi ni 2 years sa there be 1 year obadi ni 1 year na se be ma di ni 6 months so nipa ba ko de we nim se ba obadi e we nim sin be ma ade nti why is so obadi ni 1 year na be ma di ni sen e me ba po mu ye de be ma de opa na udi I know right because umpa na wuni sen umpa na wuni sen kwato de ne bodwe ohu no holy anya hwe kra unim sa asem we hu mpani se because minim se e ma di ni 2 years there be 1 year unim hu mpani se okay me bi minim okay minim ko fa minim na mu ye no 1 year e depend 1 year na be ma di ni sen yendi opa na udi pa na udi yes yedi ni 1 year ba je say ye ma enso 1 year no baba de we ni mu sin be ma bisa ni mpani se never oba de we ni sin be ma okay holy mpacho fre eda John Tetema ever na ye nje confirmation ni ye go minim so oba de we ni mu sin be ma yo abusia ye ba na ye ya ginchechemu e wo sankomo we ho na mini abade gua no pese ongu manim ase ne ba tobo akra me kire ne se mini mama mere uni mama mere sa won say aba mere na wo be ma no pa wuni na no ene say because ni nyina ye kuna e ma de we ni musin me ma ba choje na woni eda John Tete nkasa mama me yiri wu na yase na me nya gelo enya na yase na sa otiase kura wo pe ye bisa se oba kunu wu a na so oba edi kuna se oba kunu wu a na so oba edi kuna emfi ahe edi kuna emfi ahe na be ma so Nyankopon ya adom na be ma na yiri fi ma emfi ahe na wo se be ma edi kuna we dia madam wase na mafa akonya so achia motiefo nyina no kure sadia amamenoti no empempre de oba no eye no 1 year na bema na aye no busumunsia ni buta ye ayedi ye nyina ni se obema no ewese oye ntem na ofrimu na osha se ohwe ebusunya no emana oba na janu no se bema be shedan mu ontumi ntupan ontumi ko be bia afeba ko a nkala no be chiwo enti na ye disi busumunsia pese na wase oja bibi ato na ohwe ebusunya akawo achiri no na sanse emade omuhuni amados nti empenefo de si 1 year by enukura no ya yese ewase ebafem kakra emawon se de beya bema no wachi no ba no benya emre na odi ahwe ma bema na aja amano no enti sana etini oba afi baako empempere ena bema ye busumunsia yo eda da se ne etosu mienu ne ba ye nkomoyi eba ye eye chia wo ni se eya kumi se ne oyire kwa do chira ube kwa kwa janu kwa na wonya no kwan oh eda meja no kwan se me yire aka ma obesa ni misika kakra enti se onya brochi no kwa obesa ba bi okoja on sam bakura enti eya kwanja eya amamra ya yedi jania yeni na tuna enfie bebre a o free ya nchen akwa ye hunu biomu na ya amamra ya
yɛde gya no kwan ɛkyerɛ sɛ nipa wei meni na tena abɔ bra wagya mmakora ama me wagya dan bia wagya biribi ama me a ɛmede kae no ɛwɔ sɛ meyɛ amammerɛ a ɛkyerɛ sɛ meni na tena da a megya no kwan ɛne wa nyinaa hunu sɛ nipa wei yɛ me wo ka fa wokɔ baabi a megya no kwan korakorakorakora ɛna ɛno nso kyerɛ sɛ wagya no kwan awie no afei wone ne nsa nni biribiara biom enti wotumi ɛbɔ wo bra atua w'abra abɔ so ɛbɔ ɛfiri sɛ wagya no kwan na kyerɛ sɛ ɛda adɔpɛ yɛ to ase na kyerɛ sɛ ɛyɛ nuonyam hyɛ a wode hyɛ nipa a wone nasan pɛn wohyɛ na nuonyam pɛpɛɛpɛ ana manfoɔ keka sɛ bi a na wodi ku no a agya yɛbɛto sika gu so ɛho sika ne adeadeɛ nti nana ɔba pahia pere sɛ ne nko ana ɔnni ku na yi ìbàjẹ́ sika deɛ ɛkwanfo no bi kora wɔ hɔ a sɛ yɛde ne bɛhyɛ kuna mu kora na abusua no mpo mfi aka ne no na mmaa bi kora de afe mmiɛnsa mmaa bi yɛ kuna no saa afe mmiɛnsa sɛ woba yɛ northern party no a ebi yɛ no afe nsia bae sɛ sɛ nyame adom a yɛde asɔre no akɔdo hɔ no mu nkyerɛkyerɛ nkakra ɛna ate aba afe mmienu ne afe baako na aka ne no ɛma ne deɛ ne yɛ afe mmiɛnsa no na mmarima no nso deɛ ne na ɛyɛ sɛn na memfa northern hɔ deɛ no ɛnyɛ wei northern hɔ no deɛ ɛsiane sɛ bɛrima no wɔ yere bɛyɛ mmiɛnsa anaa nan a baako awu no ɔntumi ntena busumu nsia koraa ma ɔhwɛ ne yere no ma ɔmo ne nam fie hɔ na ɔte hɔ busumu nsia deɛ na ayɛ asɛ nti ɛhɔ mpo deɛ na ɔbaa no hyɛ mu afe mmiɛnsa no na bɛrima no deɛ busumu mmiɛnsa akyi koraa na wahyɛ ase sɛ ɔne ne yere no mu ɛda because wafe amammerɛ no ɛfiri sɛ ne yere gu fie ɔwɔ mmaa wɔ fie hɔ nti na yɛnsesie na yɛasese mmaa no firi titiiti no kwasem anti sese na asɔre na kɔ yɛ sɛ de anu kɔ na yɛatete nneɛma no so abɛgyina afe baako ɛna mmarima no bosom mu nsia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛgya ne yere na wafiri mu no kwan saa na ɛte ni yɛda ase wei deɛ yɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ amendment ɛwɔ sɛ yɛyɛ amendment paa ɛda adɔpɛ yɛbɛdo ase wae ɛda John Tete ɛbɛyɛ amendment na sɛ ne deɛ awerɛkyekyerɛ deɛ ɛnyɛ baa nkwa na kyekye bɛma na ɛnyɛ bɛma nkwa na kyekye ɔbaa werɛ ne deɛ awerɛkyekyerɛ deɛ ɛnyɛ baa nkwa na kyekye bɛma na ɛnyɛ bɛma nkwa na kyekye ɔbaa werɛ ɔbaa kyekyere na bɛma akyekyere nti sɛ saa nɛteɛ soso deɛ a ɛneɛ na sɛ bio ɔbaa ɛho kani ɛtɔ fam a saa afe baako no ɛni kwan sɛ ɛdu ɛni kwan sɛ ɛdu woni mamammerɛ a wɔnsa amammerɛ deɛ wɔ hene wokunu fi mu aka sɛ undi kuna afe baako behu ne beto deɛ na beto me just that ye mana na ye wo saa tema no ene saa wei no ewo ye mu ɛna me se sɛ wokunu fi mu a wan dia ka sɛ undi kuna na wo de wo oba no hwɛ ne beto mia na mepɛ ɛyɛ bisa ma ne sɛ so mo kunu film na so mo di kuna na so mo ne mema foforo da bisa mo ne to deɛ na to wo mo wo de sɛ woni mu deɛ na to wo mo na wo deɛ wo ni kuna wo de pɛ sɛ wo sabio wo de wo a wo ni kuna asisisam sɛ bɛ no wo se bosu mi nsia kora wo ntumi na ɔba deɛ ntra se afe just that on say ya ma na nkasa no to be very honest se ofira wade mu ana se nyame fa sa ma na ne ho kani wa sa stress ne ya na most at times no person obekom biem because you too stressful on person obekom biem no wa pa ba bia tena what ya say mu na mu ntimi ntena but de ono betimi ntimi ntena ono so person onya ne ho kani de masa se mu ntimi ntena 6 months aya na mo hye ne kete so ono ntena 1 year yo why are they bisa nyoma ni patu e half bisa nyoma ni patu e half yo bisa nyoma ni patu e half bisa nyoma da mo ye na I just went for much information okay information na makoji aba I na wo say me bisa nyoma mama I na me bisa nyoma me bisa nyoma mama DJ Holy mo sisi masa if you only power the later Akwaboa legendary Akwaboa yeda se waka
emema asem ede amom akwabo bia wo bia nyankopon hira me mue mic ne da me double nsam me double nsam kosoro ba fa me mue da me me mue da me se me mue da me se me mue da she me mue da me. All right, yankwa hamane so na ye ne SK menu entwetwe enkomo na omwa yen na yenti komo yen fiwo emfanfa road markings and I say road signs and so ne edamu ne ba bia wo se yemfansi and afi se yehu so a emu asechire emu pina ya na yehu bi ya na yehu stop na chese stop no na yagina ye ba ku bi so e hwe no white edge line yehu ni say ne ye kan so na ja asenkyere na akwa bibia ho ye center line so e ho na ye wo hazard warning line nyina no road marking signs ni bia na yehu a toda na asekyere no ne yenti ase no akwa bibia ho yenkwa hamane so na ye ne SK menu atwetwe nkomo na yembisa ne se road markings no hefa na esi na ya na esi ho a na asekyere sai aja no paye mu akye de ba Max FM yo mejemo so na metia atiefo nyina so yo ane na megina tiefo anamu na majo so no paye ya modi sa adwumade we na yenso ye tie ho esi wo se yesi beboa kakra nim de ye wo no ye de aboa ma atiefo so tie no mo de ye adwuma aboa ankrankra ni omamu ni nyina ye ka road markings no ye road signs no in pempens so ba konso no the whole world international globally na ni nyina so ni say baby a obetimi ehu baby a road markings ni wo ekwan a bruni special ye gusu kota say ye kota dia obetimi anya road markings no ho we say ye wa ekwan ho roba esem miensa senan na ho ye obi say motorways ye wo highways ye wo friends say urban roads and ye wo feeder roads near the ade na sani manyema we nyina baby ye feeder roads no de untimi enya road markings ho okay because a hono na ye ana ye ekwan de ye dwi a futuro but be aye e bit a more trouble fine but baby aye more trouble no de say road signs are erected ones ni bi ensi ho a untimi nya sa ade aye ye di ho nkobwe na baby road markings no wo nyina ye ekwan a ye guso a ye tarmac ana say asphalted and that be it okay and she said we be a road markings one so and also to say road signs na kasa say a kwan be a two-way traffic you ka two-way traffic na e say a kwan ba ko be car e bonsa ho we ko ha na we so aba ha first two-way traffic and she said two-way traffic no first two-way traffic and she said two-way traffic no baby I say you know or the kwan you be two finfin I said the Odi Kakan, center line marking. Now I check when one more we who said, Mimi Tiffany, a accessible na a honor offer. Offer when I said you could young when she are, the bien who are betting media you one. Now road markets who said the medical kind. Sebomu 10 ye channel no crossing line. Sebomu a bomu solid 10 a chest a honor either say a bipo, a curve, and I say a BB. Bibi wo ho no monti na omode abom tinti e cheze e ho no ye ntra line no nti wo se ye call anifa nti won tra ko benkum no akofa akoy overtaking na so akoy bibia nti ebomu asare tie ani oba ko bi wo ho so ye friend hazard line na warning line and also the eno no broken better wa ya chichem kakra bo se e be ko be se bia 3 feet and I say 3 meters and 2.5 meters. No, I say 2.5. What's why any broken? And no, so a warning and a hazard. The man yes, and say, who's a line and who solid line? No, let's say, some of us say we be say we overtaking and now we be why yen in term and now 5 years and 2 1. A baby be as no baby as I say, yes, Trano. Let's say, okay, some and so Eddie assembly bro. And the over could be so hard Monday. I need a short broken. And the 8 friends hazard line, warning line. A hundred acres, a quantity demo. Wait to me, say a whole young quantity. Wait my overtaking, wait my BBR. And she said, I almost Sammy and Sano. Solid line. Yen Sanka, no crossing zone. Anna broken
liar ewa hazard and a warning. Though which may overtaking, but with caution. And I want TNT to be on my broken TNT or anyway sign. And a baby almost wa. Ube who say, watch say, had you know a beer obey any line in you know. A beer baby, I'll bed the broken no. How wait my overtaking. But back now, no, solid and side no, dano, how won't you mean yet? It's being now guided. Baby, or crowd say, oh, cook my cinema idea, so I quite be why a friend baby, friend cramping lane. A beer I never be pono, a wa. And a beer I am my bet myself, Emma traffic engine tea. Or much should I one side now, air frono, me no. And to do this final year, say, or slow, and I say, on Timin Copana, or Befaho. Now, wow, dear, also wait me overtaking and no far and 15 now they call. Now, who signing the idea? You have no right. Say, Ubercon, because the honorable say, solid light in be at the hall. Now, so again, I draw for you. Or we say, once I find the home quiet there, wait me overtaking as you go. As I am a name when you now get in, I said, and a baby, I'm by, yes, the idea in India, I say, dear Juma, and quite shabby Bribena, says, what we are now chewing one because all they so bit you, sir. Says the rate of in Ed Dawson. Now, Medica say, see, rest September, October, November, December, more. Minima the crowd was a Busumi with Baba Busumi Muno. And tis a draft for the year, no one to find any idea where I ye. Young Niska, Modia Chakwa, Modim airtime nache, Sabian Sia, Wamba for ye, on Betty, no Modia Juma, never Buama, when she had a bribena, a Koso Yapansmo, a Tobicha, Eddie Amaye. Nadia, Anadia was supposed to be Lino, a bio white. A bio high yellow, but Nina a yajuma crop. And to maybe a yellow bayo, maybe a white bayo junction. And so by the same thing, the whole intersection. But in 50 on my jat was a to be a car jat was a to be a car say, and I be a near the acquisition, let's be a quite a bit. The whole in 90 and the draft also I yourself, please say quite down once a year accessible, dear, or build a home. And see, if you're talking, my name away now, you're fine, Yajuma, and about why I'm a question, Bibia, a Kosovoya, a Maimoni, a Masmo, and a brassy, Eddie Amaye. Yo, SK Bedu and a pay Bedu say, nay, what this year, dear new church, more dear man, a pay that's a pile. Yo, Miss me, my spa, Mishram. And come my chain, we know, ye be pese, ye bebo Australia, and I say, be from Nadia, my own abano. Yo, sir, Obi pese, Unyaye, na one transfanking consult, a dinkita one. Obey me a frayer or Ahmatropho is 024 479 5465. 024 479 5465. And I say, obey me a frayer or Telsel, so 020 740 0712. 020 740 0712. Who frays lines me in Sabekai? You. SK Menu and a pay Bedu say, any unchurch mouth, dear my head as a pardon, brand what that year. Yo, Miss Madam, as I said, the mobile approach in a Buama or mine say it's media, a Buama Quenchia, a for Mamma. You, yet I say, you. In Jamsia, Yan Sempa, Yanni SK Menu and I churching command your best friend. Yeah, no cry, Debbie. My Yanamu crackers, no. Yanan come a canding. Yeah, nay, crackers, no. Massa. I'm saying, young caution, you would be so unpaid enough for you, young fire and sweet veggie and transfer from my young faster than my mega cash lucky box. You could be a son said, and then who be here say this cabin call. Would this council by consul dear? Nancy Canino, a war mega cash in some. And then now all day, Jessica, dear fee mega cash in some. Momadia saw a phone, what I'll star 426 star H hash. And found when the network be our soap, Momadia saw by Dali B. The Ebedi Kaba no Max TV, number 1, number 2, Air Max Radio, Shannon so. Sir, oh, dial star 426 star H hash. Now, who near Mabu Bossu be a cancel it. Now, sign a bobium. Now, oh, select Max FM, as I said, in a wood here when you want to pay ya. Now, what selecting number 2 and which boxes have about 1 to 6. Now, one or lucky box. And that's a lucky number unim say a lucky number out of far. A tell you couldn't be a demand no fat. Too fat say ya. Box number fanano and a scano a woman. And which 5 Ghana cities near Chile. Now, what they are tossed now, what this car. Now, Shannon so said the more now, what to and I said the more now, seek a casino. And our chances a cassia.
na ya we na ya na utie stations ahodo a na ya na akoye agro fufuru bi na akoye se bi akoye se chacha adwuma ba yenye de no yesi ye da wase sika je ye de kire ni so esan se da bia wa fidie ni da Max FM nti yesi o wa ya de ye da se ya na ye nim nipa wutie yen nti we de je kakra ye na ya na o de atonsuo ana se 128 na sawo 256 e wo honom ukita 800 Ghana cedis ubenya Philip Essence 975 ubenya bi sanso na 1070 cedis anso ubenya bi na kese pa no 1475 Ghana cedis Philip Essence phone bi a se de mekano no ebo adwuma yie papa sanso so wo sa noise cancellation ya wo phone na pro friend say Techno 40 Pro no emu je Philip Essence ibi fama wo maame fama wo dofo wan kasa so gibi na yisu ma oyam enhye se phone na enhye da emu ye de ho ne ma se ya wo bebre da bi must buy for say Philip Essence entisa o de se ho ne ma bi se ya san bra wo no makache fasika kuma bi be 100 Ghana cedis se de ho ne ma se bia ubenya bi ato frɛ wo mo na gintreche mu aburu ye de so 0544 019552 0544 019552 se ko ba ne se o pese uhunu dodo no a e wa ba fintin traffic no so dia enya na website na ye www.masbuy.com.gh www.masbuy.com.gh Masbuy say o phone na ayetonturuwa no konko no totwene na beje Philips yo ene na brabeje Philips oje Philips no na waje buy 2 for less ai nyina no must buy sa no oje Philips na ye from Filippo ene na bra na beje buy 2 for less na we na promotions from kokra say bomodi abra be premium for 0195 da bi anyesa ene heniye 0544 019 ananke sansu 0544 019 552 emfa ne biom 0544 019 552 na ginchirechiremu a eche ne amedi amawi enti enene eniema hodo anano pai yekodwa so yehu ye na opese oniema yekodwa so anopa sei na yehu niema hodo a abadwa so a bomodi asa obeba da kuma junction ene ebutuo na oniema wudi hu dwuma no fabedan yen ana ase nchirechiremu bia no bomodi asa obefre 0247129996 0247129996 ana ase obefre your boss Mr. Bobby ne number ne we hifa mponi o 0242 817239 0242 817231 dabi anyasa yamfa ne biom 0242 817239 na enchirechiremu bia na yenje enti bomodi a fabra yemprapra mu emfama yo emra so yenkwa na yemfa yen street value medie na nto aso emfama yemfa ntudwa yewi na fe yetwa ho aba asa akomasi yenso no yeba na yema ho kwan na wabamu na kumi wedi answer na street vibe ne ba na mama men wehye adofo bi birthday caster nyankopon enhira papa onyo kese omma wo so ba bibia na no pa wutie ye free Max FM akosua Greeno beautiful Greeno ye fa ye kasa fidie so akasa nyankopon enhira wo onto nsuo enwu unuma so na unuma nyina entimi enkwa wano already show na onyo kese ye papa ye ma happy birthday pa Dr. Papa bi na o se da oya media adwuma na wajai ade media adwuma na nye wahu o se ejo de so wan kentini mu a wa wani tia na muda so amoye nya se nya me no akaso na one hwan me no mesre minim ho hwe onya dai uni hu bibi so ankeye uni hu bibi so ankeye unya media adwuma de shatawale bezi I no be industry boy you know be industry boy so industry ni mu
Ma me hwe se metimi ate me birthday ye fi wa Ah. Me phone na ha me kakra. Me phone ha me. Kafra. Okay. Okay. What dear? I said me phone ha me kakra nti. Yen komra na yen fa yen street by Jumadi no ento aso. Mabusuafo. Yen komra. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated cry. It's a Duke every max buy abba. But Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yan can say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance conquers on. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yedeyo. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Stay morning. Max FM 89.7. All right, I am Akwaba from Max 89.7 Max Morning Deal. And I was Gusu Utin about Kwamu, and I'd rather Cosifia than a panon, see a Cosiano Panon Chrome. It's not any din como ya brabo mun como fisa mun como ene como ahodo ababe piemu e o maimu eno na egusu ye kwa kosi se na nkron bebo ntia fe na odo afidi na to ye mu akwa ba ondra ye wa ba fie ba bia ko hye ye afe na odo afidi to na ye menwanwa yin na mu no ye mu akwa ba ye fra mi kumi kasa na ye kwa anim na ye mfa ye street va dwumade na nto aso emfa ema na enano ye ba be din komo. But before that, you know, my main happy birthday, Cassia Pa, Enko Emma NS Kwekubuatin. NS Kwekubuatin, oh yeah, transport manager, it was Simain Ghana Limited, Road and Building Construction, I'm the winner. And then I'm a chairman, I would that. And the chairman, baby, I will be an Yankupon show. And Quantintin. Afi wa kuma swade ne eda wani su bia na watrim fia hwan pa na tete e ofie hwan pa na ohaha e ofie hwan na oda onda mame anase papa awade fo ofie na se omumma anasa kode wo mu ntam no eni ahoden a hwan na etete pa hwan na oda onda hwan na okọ ha omu pa chese hwan na eye ne dadwene pa se akoda yade nyankopon mu ayen na akoda ne ho nto no hwan na tete hwan na ekọ ha omu hwan na oha ha se na akoda yade de nyankopon bo ai wate ebi kirem se ma no
esan se ma no kra do amutimi koda no ho hospital kra ma chese ade eche chese ma no ebra no papa da otwe nkron no na chese oba na so de ti akoda ne ho akoda eja ne nan akoda ye pepa akoda ho ayehye nyina no e ma no enu achi mu mpai ba horo ebi nso kirem se mema no omudo mu na o ne titiri ni se aka che so oba yade ana so oba yade na sikani ho oda ohum ye nsi so udidi a wo men untimi nya hwe ye bisa se nkoda na sa koda yade wo fia why not tete why not ha why not ko ateti mu pa eye enano ana se eja no why not tete pa why na nya abadaye wo bra nkoda no ana sa koda no eyade ewufia ne ne nkoma no enano pa yedi ewo ye street vibe dwumade no so kamfua no se ye sika fam ade afam oba no nso etete pa nti me de nipa wo tete kase pa no me de bema maamefo no na me de bema wo mo isan se wo be sole anadwokra na wontumi fa ne nko hospital ye yankora no ho bibi sesi a wo be se ye maamenom no wo mo de tawo ebo nsuom na afe anadwo no yete ho ne ye de tawo na gu ho se de be ya se wo ho aye hia na wo ho atimi atomo temperature no aba from wo be hwe na papa no wada wati ase enti ni nyina ka tete ni hu bi enti ni nyina no ye de be ma me de me de be ma se koda ne yade a maamefo no na tete e bere pa tete pa yo it's beautiful green o na wachre na dwene no ye ma ho kwan na wa wo fie bramu na kire wa dwene no pa ye bisa se nkoda ne yade a why na tete why na ko ha mu why na dwene why na oda onda why na ohumi a ensi so ya numbers ni ni etie na tie ni ye 0550 055 522 number ni biom 0550 055 522 ana se 0551 598321 number ni biom 0551 598321 ana se 0550 055 522 yankwa hamane so na ye ne abusuafo antwetwe nkɔmɔ link any amane any ohaw any nsohwe bebre na wo Arade Yesu Kristo ohwe yeso no oma na pastor mu yet entomosu enede se de dan na mo ma yesia di pa asama mo de ba na anope no anya yiso aya emano se abofra ni yare a se de obeka kire be ma no aya secret dia oba no beka be ma no se de ne yemu anya de ensisi no ebi ameke na be ma no ni poto mi nya de enye ebi be ma no ndisi ofra ka hu abofra dabi yankanisa ofra o mira eba cho ye ba se ne ho endodo no ka kasa anu sa no ayem sisene enfa be ma no so ofra be ma na to ei opa abofra ni yare o se ayun sise be ka no ba atiti pa no oba ne na fim kasi yo yate da se hwan ye kumi kasa ba ko pe hwan Philip all right me ya ano play ready insurance count na topic amudi be so e addition ya da se ba de me kan say we usu betu usu aba na ubeka bibia fa ho a insurance nya be kwa ma e ma na ya atiti ne ko ye be ma ne de masa ajunju na e be ko ba ma ne de utu mu time fiti titi man de we say betu oba e kan man be na go timen ka se do for zomla enti che se wa wati ase se nkoda no eyade a enye mema ne dadwene I am a you. A man of papa. Yo, Atamax yada say, Ata yada say, why? Cause we're tea yada say 0550 055 522.
Anase 0551 598321 and Pacho when ye me mommy. Obo amebo di ma se wa bonya koforidia. Mami yentio. Sesia na maba do studio ha me so me tie ni amoken. Na mofra yare di esen opanyin. Emia ya ni yebre wo de hwese wa wo ba berima kora pa na obia. Ugware no abofra nti apo ye twa se bi ni ketia. Ni ade hina no beye. Ade ye me ya me ma do ni so yi ska to ho na eno anu no. So nti mia ye bre pa ya bre pa kwamna ya bre wo mo ho pa ene ye de wo ho yi. Yo. Mama mo. Yo ma se wa bonya yeda se monkoso a emre mo bebre nso a che ne amobre sisi. Hello hwani. Oh. What they say wa ka we so hwana gata open. And the beautiful view. Oh, Delali. Oh, Baba Freddy. What that is. Sama mi ada. Se wonna. Ta collect it. Se want it. What issue? What da na o tin promo te ho. Enti mema na kaya mama ya wate. Ofa. Ye me mo pa credit ni na ma ya wai. No, credit no yes sending good number we so na credit be asem na okay. But sending good number we are. Yo ya te mami yo madela adapai yeda se hwan ye. Hello. Ye hwan. Good morning. Yeah na hwan. But your friend Kwame iti Lion na metedusa. Over viva. Mese me kaza fili edusa. Yo ya te adapai yentio. We die ni nyina koma ma no emma na eko be ma bia ni ho emma na eko because akwala yale a be ma betima yinani ada se de on tefi no nanso oba ne die anade da so mukura ayo no a nti we die ma na eko miramase Yo Kwame anapai yeda se why na mema mo fra bom ma na ba so de na hwese mema ye awrade ma mu nyim ho ni o abrabo ne nye yo why ni e August me ka so a okay yes ka so yes sir ye ji o ni ano pe me chi ani beautiful no me chi amo oh mejo so okay mejo so mema na obi sa se na ni ma mi ni ho enti that pressure nyina beda obaso in Genesis chapter 3 verse number 16. Everything can ma ho na mwa. Yeah. Amen. Ami eda jo tete anapai yeda se ene onchirechire mu a odi aboa yadwumade yeda se ye numbers ni biom 0550055522 Ana say 0551 598321 afi na do afide na to ayemo akwa ba ye din komo na yabisa se nkoda ne yade a hwan na tetie wo fie hwan na ko ha mu pa hwan na oda ona hwan na homi ensi so hwan na ota ontimi nta enti bomode a na beremu na be kire wadwene kumi maka cho se adwuma me nche miama sesi amia mitimi hu obo okwa wade obeche no odia banje odia odia utu awunia se mi tutu agu unia miami nse unche eti brabo na aboa ye na yedi nkomo yi na ye hwese se nkoda no eyade ofia hwan na eye na dwendwen pa hwan na eye ne ha okese 0550 055522 ana se 0551 598321 numbers ni biom 0550 055522 ana 0551 598321 na mon kai mema ne se kakwa mema no sayadi na mon kai mema ne se kakwa mema no sayadi Mani di no mun ke kwa mema na ya mu sankola ko hospital
Yo. Edi ase efro Yesu ma me wate. Aje nkwa. Eda se. Na me nshira no. Ye fitete. E na wo sha ase ese obaji nkwa. Abesi anopai. Wo su je nkwa. Aje nkwa. Yesu ma me eda se. Hello. Madam, good morning. No? Yes sir, udi mba bia frefi. Oh, yes, I'm Isaac is Africa. Azege. Azege yentie we. The bacho and then I have to break you. And then I have to break papa. I say, Cow say, only Obana will be in no, I jaw or then Crano Yale. And Quabaco Yale, who are the outside Yale, Mama Casa Cusco. Why the buried the oil in the mouth? The oil in the mouth. It's never managed to breathe, and yeah, Mamma Mukwano Blue. Never no come to I say, Ocasa, sir, a man so a brebia. Not just a well, Muno, what ya say, Sampa, a man bread. Oh, Matia say, man, Yamaman bread, Matia pa. But a man beautiful blue. What you know, about power, no, just an attorney. No, I can't be a papa the bed. You. Anna, so, Daddy. Yeah. A man, a brepa, woman said, Daddy, now man while we are waiting over Mammy, you one casa wolf at a team. It is a man, a breman, so break. Yamin, we are mobile. Julia, a member bread, man, so bread, mamma bread. You. Udin and the baby are free. If or boom, or boom. O boom, o boom. Matty, and then you may have many member. Why, you, yeah, that's it. Tell you, Madame Humia. Make call boom, or boom. Make call boom. Oh, Baba, you're going. Make cast, I say. Sounds good on where we I will read and maybe sign the location. And also boom, or boom. None more boom. Tell you, Mary. Unimo. Make call boom. Unimo. Or some baby, maybe, sir. Uko body o me ko bom uko body mu sounds uko bom and I'm saying me ko bom nti uko body mu o bom me kwa ni o mu bom bia me so me bom wo ba cha wa ni Hello, good morning. Yes sir, odi mba bia frefi me frefi achim kukwentum your friend baba ko foru du achim kukwentum ba cha ni hey yo baba yentie wa no pay we am supporto a man is hombre bible mu kwanpo adam and eve one ko ekodi aduaba ndi ma bi man oba nti wa kodi aduaba ndi so oba bre baba musumadi agro ho panyo oh tawo o me kodo ba bi nche ne ta me pan na se salobe association no ka ho na wo ntwa medim na yes They say, what back there? Say no, a crab branch no beko. Me gu so a. Yen ko anyway. Sentina, and then me po me ko boom no. Ko boom. Hello, why? What do we beku o? You kuma menya ni. Why? Hello, Kumi, I will fit take you. Kumi. Yeah. Bema bia ba bra bia be o see mema ni bi bre. Mema bra bema ba ka so bre ni say. Baby, this can be project, this can be a project, na scandal kwa business, na di aka say, oh. Akola yari o si ye akola ba say bisika adna pa na be ma na edu ka be edu no de obo edu bibia business e be ko say this ka be fi nti u ba yari na ko ka che oba ni ka che be ma no ba ji bisika we akola ba be ye den oni ba be chi di shira ndi enko ma na be ma ndi rasa yen ya ju fi so yo Philip Teshi yeda se yemfa focus enka hona yemfa ofredwumadie no ensie wi ayesa won komo ba ku bia ye beti ne tew e de afi ho na no so yenkomo wani beje ho pa nti koso atie hwan nie hwan hello oh minisa na jino hello Tonka hwan nie na dum ni tamani uta na dum yentie o te bo shoma na cha na nkasa na mema ye shedan ya badaye
massive da bia na me ba se machi wo ka chere se ma nko na bre na se wo de credit ni nyina ma ah amema na tetina na ma nemlem bia nte sa because da bia mi twam wo ho me ba se machi ya no pa wi anyumre me ba ya le amani da bi mahunida gugu me ma so mu gugu me ma no mo pa adwuma no mu ye gugu am so se ma nko na bre anya ma nko na bre me ma so ye bre ohun se mema mo bre but kesepa na ye kan say generally ni ye kan in general what you say mema bre but ma bre pa tamra bo mi fia na mo sha enka mo nka se ma ne bre anyway dem se mi o ma si bi na chiwa anyway me ro aware na so ko wale na o iri na atinya o nka se ma nko na bre say ni o iri ye corporate lady nti say abaye ndey ti mo so ka le se ma nko na bre corporate lady aja me kra mahuda say akwada ni se wachi mahu se obre pa why mahuda say wo ma se fa machi ya medasi me so medasi mahuda say akwada ni se wachi obre ena no kra na akwada ni se wasi na osunsu o utisu obre mahuda ko so abre yo hello wani hello why yo yentio Becky and pay yentio yes a man nkoda ne yade ahwa na brewa wade ase ubekenya no kula wa wini mse ma ye blade da was da na wa twintwin wani afaso na be se obuye kuma na pawi wa wini mse ye tre dan fucha kula nye yi ediam kula bet me tintin da ma ani akopum wedo wini mse ma ye blade pa na was da na no pebe se obuye na so waje kana kabiem ma bre papa kumia sheda no ha nani o kumia sheda no ha nani wa se o du fia ni libe na ni mutin ni po se o du fia no wa ye dia senyon bu no ka sa wa ayo ohu madwane ate nipa ma show mo so nkran o ka ho hello Umi. Oh, me no nya fa e wona ne nkasa Mandela. Dela. Obwa oni me fa. Yedi ho. Papa ya o kasa with passion. Onko adwumana. Yeah, ene Mandela ji say o safre biem ne ebusa no. Se no papa kasa de ehu. Asemu. Ene mambre ehu. Asemu. Ene mambre so we who experience me we ai o choose so be wari next me and our wari next me and say one taking charge of fie o kana no ntum enti onye no say ono yo ba no and yire ye bema so ono ye ba enti fa to say na o kata ya no o nti break kakra kumi papa wunni mo no so wunni mo no kumi bi ni o ka so Mijina mema sad because ne brepa. Mijina mema sad because ne brepa. Obre. Me ko aduma. You chop money. You bibia me mama ensa. Na oyale a echen me chen oba no me de me ka so me no me de so me man so fanto no yem mama. Do awo na de awo ma de mama me na me hwe ma de. Me na tell right. Oya na famu de na ba. Kasia na gina me so. Me ba yale a echen so de me ame yale. Because me near that dear crowd, just a who say, no what on. Those are near me use Sky BBR. But me man not, the Megasa, me that, or money me that, into me for a moon dear go. Because the first I had no, I mean to me, Renata. You quite no kind of people and senator, you quite my and the best young and crying whom I say a mom who Yakobon because so there, Messiah Mono, or I mean to me, Ponyo Mosa. To the man, yes, you be there, your brother, Banana Mijina, Hospital, economy, Banana, me pension kwa I won't and no crack now no crammy who now wofufu and I know what me our kind not as a no will play a role as a wife no into a banner side abeka so bre but yes a banner I know say one will say odo na ya hye wo ba ni shoe what you say enti bre no ba na na wo bre no yo chama ya da se why ko so abre
Yadase. Yo, yado bibi ase, yamfa yenkomo enzia. Enkomo di am say. A man na di kan. But enkomo ye besa very much. Very much. Ye besa baby. And no memma no mo selective no. And mum na mon keka mum na yesa mum debate. The offer your teacher he my wadamfi. Mamu fin se wakwa adwuma wabre. But oba no so akwa adwuma ba sele o sen hwehwie. Oh, ya bre your kasa ye wom say but corporate woman there, what are you corporate woman? They definitely the obe hu ano no. On tifie. Yo, adopay yadama say, wow, be mu adwenkyere. Madela matamfu nyina mofra mokutia manopay. Yadama say, enanimre mu behu me, el modai mu. Ene na adopay yemfansi mu enkodin. Welcome to Wednesday morning. Yantue. Anopay enkodin. Ujuma die bia wudi no enkodin. Eduma bia wudi na no pa bia na enkodin. Enkodin. Uhwefia. Enkodin. Obua oyere. Enkodin. Utwika. Enkodin. Udidi. Enkodin. Okasa. Enkodin. Unsu. Enkodin. Wose lu maka osi aya bieja. Enya dai. Nana ne nkomo no dino se futuo edema awofo. Okay. Na menu mienu ye bepese ye betie nkomo yi. Na yembobo ho yensusu hu hwe se eye nkomo a eye nkomo pa. Eti mayentie se na makla afra ne di ne nkomo yi. Na yendi ho nkomo anopa yi. Yentie. Answer no me there. Yes sir, wo ba beboa. Say we dey say enye bone. Inti se na nkwala 13 na do betime watime asifie. Efie na wo de fie wo go si fie efie wo dwene fie ho. You take dan bubu ye efie dey go hin. Wo wiase a investment no invest wo nipa mu. Because wo betime asifie. Me mahu me si so ai me ye wo me so me tete me so me no. Me hu fi bebere ho as efie na adam pan se obi antim. Because papa na yana dwese bi wo sit down man ma. Fine. Omu so da omu tenam. Ye nyina say papa mu sit down ma e. Ama ye tenam. Be say me timi twom papa fie nim kwa na me wura o. Bi di fie ni ye den. What you say? En kwa be nyini no wo fie da usi ma o mu no. Ai no ti wo ma nko school no. Omu no say fie lo because omu mpe. Omu nyesika. Ai dada. Yo. Enti Michael Afrane na odi nkomo ye kire mu se a ofu a mu tie eya mu university ewo enkoda ni mu eya mu university ewo enkoda ni mu obu ho so nya sika na me de me sidan ma memma dache omaya wu sidan ma mu ye dan ya obesi ama enkoda ni nde no enkoda ni benyu mbeka so onwe ho se enkomo ya microfrane eni edi eye no kre na one no eye adwene se e wo se ye invest e won koda nimu na mom na enwo se ye nsidan ye ntie enkomo eni etoso mienu na afei ye ma ho kwan na ye ni ho enkomo oh dabi em se wa so de afia kire ho ba to de yenko yendi enkomo yi oh holy eye Michael Afrane sinitwani e no de afutu e ma wo se e wo se ye invest e won koda anim unya sika enka se na mesi dan de ama memma me ye japade de ama memma enkoda no benyin kura no udan na wo asi ama mo no o mani nye dan eni sa atanka na ya atakwa me enti ye sika ye invest e won koda anim. I totally agree with Michael 100%. Say percent na say etimi ye no 200% kra nka me ne be ya adwene sa
no kwasem ne say dan sie wo hoyi eye yes do the right thing at the right time won wo ye won share da eni babia na wu si dan wu du si ke si dan ya eboa papa na ekoba ne say wo sha ase say oh wo na uja enkura no we fe ho wo mo da ache ho na wo kasa me disika ekosi dan ya wo hwe ya bebo manabro wo mu benyina ba beton dan no esan se wo mo da ache papa bia invest in human, invest in your children, invest in your family one ene ye wo da ache enti wonu Michael Afrana ya papa mene ne ya invest in your children oh ye mu bi ye papa nom ye maame nom timi si dan anka brabo ne ye easy e ma ye na botere anka na ye hai nya botere ye de be hai dan ye ka se ye si dan e ma ye ma eno ne ye bata no nkire se wu ja mofra ne da ache ana ye die ho akwa si dan e dan sie eye pa eye ye wo bi ho no mo a ye nsi dan ama no but because say ye man education papa ntino ono obesi bia ma ne maame wonu obesi bia ma na wofo no enti se ni power ho a education papa ne kasa ono so e de ne ma anaso no so invest on ne mama ene se ne maame onya dan endem obia ni ho a sebi mpreduasa ya hwe no ama onu nkasa hu se ya hwe no a won hwe fie gise bi o yebayifo ene so kra bayifo no ba ne da chinzi ni ye fine me maame yan si dan no na adwin nyina ne se ma me invest wo me ba kwam na kumi mu fine we invest wo me mu ma bedu ba bia madu me nso me se me nso me si dan me nso me invest o me mbema wo se wo si dan wo invest e wo mam that one depends on you and once you invest wo mu no nko ade abrabo na ba be soft amount otimi de usika nyina hye obi mu ehwe ne school no wawu edan so otimi meshi otimi si dan na hye. That's why we call it investment. What you say? We have loss and we have gain. Yo. What you say? Yeah, my bushafo. E wo fie enchro madwene e wo sa ye nkomo ehune yimisa so mo ne sinitwani Michael Afrana ye adwene ana 0550055522 0551 598321 numbers ni biom 0550055522 0551598321 and Pacho when ye Bacho FM Isaac Efre Finfa Madam Garafi Kumbalia Futu ya Michael Afrania de Maye one ne ya adwene the Bacho min ya 100% Adentia e Pacho me de me boss e de be to me boss o kuma say o tanker driver on the channel me say na be say boss or service or sit down. Na da fuka chere say on jadan ni si. No fara ofan kwara no mutu kwan. So de kwara no mutu kwan a kwara no be ba be de aba be sit down na man. No kwa oye ni sa pepe. He say the boss was 65 years. Only say kwara no at that page 2 story be the few amount. Or if they see when kwara or the back or the menu peda ko yo. He say the man you know go abluchiri. And then you know what tank but in 5% careka. Yo Isaac yate it did the father kind of 100%. No kwasem yate Isaac yada say Isaac say one sinitwani Michael Afrana yenko ha when ye if I saw Gladys me my Gladys no pay to say yada say when ye Kumi, I'm Philip. Philip, yeah. Kumi, and topic, I know I papa. Because I say I did me, you know, investment, Munasem Nayaka. Ubet me, invest, ubet die, and also bed a bebois. Ubet me, I say, while I know so, and also bed a bebois. Two no as a investment in so check is the Miko ye abduction and Babuami and I'm boy. What you here? I will about investment one home. I will be children. No one know whom. No one can say, I got minimum DCC. I can make your own fast. If you share
ade mi no I say invest I say do sika ko share business mo be share say business am go ko e be boa me ana mboa me so be share na be boa wa na wa piki ti mi so de wo me ka no Philip Awoteshi anapa yi no so ne de no yeda se ai mpacho hwan ni good morning wale ni o wale mama mama wale mama wale yankwa wale obetimi agenda se we ni asem no de aba na good by investment in India ubesi dan o se usi dan untumi nkasa obeda abonti na nkwala na ubo mo se na mo ensi dan nti ubesi bi na wo de nkai na abo nkwala no nti ene ne ya ade esa wonu si wi a aka investment ni ye na mo no ene nkwala ni bi won ma invest o end of the day no na nsem hunu no mudi ebi won kura on kai na chi kura mpo se o ne papa na abo ano nti no nka o tumi si dan bi ku won ma da chi fe nkwala ni de na nyi ya anu no so wo me da ka me fresa ka o si dan ya ye Vieti say one Michael Afrane enya adwene edan de ye usi ayeye obi anka say usi dan ya ye nyo obi anka sa but where the two what you say in economics we have something opportunity for gone where the two we wow economics yes and me economics so manted one opportunity for gone one and me refi na scale of preference so any okay. Okay. And a demand and supply. Demand and supply. Diminishing marginal. Hello, why you? Before no issue. Why? Before no issue. Yo, yate ofre viva. God city. Yenjio. Na all can or share investment so I won koda ni mu no. O si yen hwen koda ni school. Yen hwen koda ni school. School dey say investment. School dia wo bi esa do ba ko school. Your basic koda ni basic needs what dey man no. If it's okay investment I dey ma koda dia dia o to share dey gu ha ma no. Dia wo titi apartment dey gu ha ma koda. Any investment. Na wo dey koda ko school dia investment o. Ena me chere say Michael statement na wo make ye no. Invest wo ba mu no. And no yes man good education and fa nko SS wie e meka se wa wie what you say you know I say for so na say chinchino no nya ado oh that be me kire mu akire ni you know pese o meka ne ho o begina ba bi o oh ni dey what me to be for sense aba me kire ni mu yie you know still awufo bia ya mai mu hana ohia nti o di oba ko school say investment what you say school dia nka baby obi krom kra be school ye free wahu enti school dia wo bia wo ba say o do ba ko school enti say we investment dia what to shares what to dia gu ha man kwada what your apartment bi o dia rent we dia me madia and dia investment yo enti obi anfa na man ko school why yo yate yada se yade omo be ko why yade omo ko ya twen education ye free a tertiary ni ade na yade omo na ade omo ko enye free dia chese wo de herabasa ya twen aban a oban ni free ni o twen hwan kubi babra bonye o wani so na nye by heaven there me gina mu why ni e no kumi sakra bi Philip sakra no the day odi asabi fa emboy na kumi o se mi wo 30 years na nyame adum na me nya wo ye ana be ma wo ba me ba extra na mbese me ye invest ya ni pa obeka sa se ano na me ba so a se me dimi ga se me ba ni senti make risk ano me di be tre ya be amano no when you ska ho no say there or the room and even investment no but when you see the nas ka do this can be to be die wie yeah o be se obusian fo unu ya moma we moma o be so we be ba won so no na uma mo aka chiri dachi all right Philip yada say yemfa two course na yemfa yenkomo yi emra na wie ye 0550055522 and I say 0551
59832 and pacho when ye Pacho Ivy Neo, me free obom. Ivy obom. Baby, I can't solve a con. Baby, I also be con, yes, a cow pa. Obeba, Ivy, Obeba. Mohammed. Yes, yeah. Baby boom. Yo, ye boom, boom, boom. Me de boom. If I told me boom, ye boom, mamma. Na, Nina say, more best starting, Mrs. Takayano. Mrs. Takan say, a drew baby or honor, if you no cry, won't me, she ain't a cry. But I was starting and I was all more when you call if you know. This if you know why to me and Yana say, and cry no ya be covered dear. Was all forget this side and now do any a young cranny dear. In fact, I know, and Mrs. Takan, if one is you. Oh, for no so saying. Say Jamuna Mokala. And I said beautiful green of one, so also the beautiful ivy. Pretty ivy. And you may Shamadin. Why? Martin Messer when you want. And you ready for up and somebody boom, boom, boom. Dear Nadi boom. I will boom. Dear Nadu Kobo boom. Dear Nadi boom. I will boom. Dear Nadu Kobo boom. O for ya must say ano bebo anu nti wo dia na adugo bom no ka ke se o mo ho ja pa dia wa ya gugu e be ti mi o mo dia to ba ko ni le so me me ti wu a me di se ko ba de na ho e me bra na ni ja pa dia me ba ni ja pa dia we bi se pe ni se we ye me da ba ku na wo to di o mo ko no e je proper education and I say property what be more that to win we may be school now for father choir and for so and father and until me the father needs to listen to say papa you are casa training more back school and I see you when you are singing you know not to see me home now they tell my woman but who are doing so make school now who are the best my woman. Yes, I show man, no good education. That's who are be no more. You need beautiful dreaming. You, Madela, yada say, now let me buy a generator. Sada in Suta better no patch or last call Pacho, James me, that's a fair denta. You, you. Sorry, no, man said, but call it on the almost cannon me make it. The event said, who is cannot be a dying investment, not the show my school now, walking here. I said, me the man said, me discard Beshan Qualano. Me the man said, me discard Beshan Qualano. I could school, I can see a pa. No more, you know, young woman, you almost cry. And then, dear, you are a woman to me, city. But so this, and come here, Yedi. Yeah. So we sika na wo invest ewo omemu ye kwa ye bai owo ho na America no ebetimi aba ewo oba na we invest on the side no ena ebetimi aba ewo wankasa so no kure in this case wa akoda na akoda so akoda ndi 18 years maybe invest or maybe na ku school abaye juma na se meba o na se sebe kumi ufima kumi jai me ma wanu nsi on se college ni bi ka say se emofra ni so a eno no wo the chances a ubetumi e de ye japade hwe investment a ye ka no ho after SS na sa investment kese na aba no se kwala ba ka say hwe wo ba school de nkenye investment na so Ghana ha because ye ni sa nim de nti ama na investment obi ho no ma ni ba wi SS a kwapo ne bra ma no wanyini onko bo ne bra wa ye sei onko na afei sika na ope no ababa wana na brand and life na ya stranded de bia na fe ye adwuma obi ye adwuma ni etua ne nkan keten 800 500 aye hand to ma for adwuma wan fa wadwuma na nyankopon de share won sa so wofo no wan fa nkwa wie ye wa ha wo ba no ede na ya so wofo ena agya ede ni sika nyina hwe ne ma owu asem enkodai ba kokora entiase nya botre na akodu se papa yi mami 60 years 70 years na fe na mami o si dan onim se
ba ye de hia wiansa na ye de fata unim se enkomo e wo ho se oyo wofo a emfa ntu utim se me hwe me ba ende ama me ba be hwe me ba be hwe me dachi unim se enkomo ho sa e bi ho enti differently wo yo wofo no se da utim ana se wo ho se enwo se umfa ntu utim se o hwe oba ne na oba be hwe dachi a wo wofo de na ya ma ho de na wo ya ma ho de wo ya ma ho se wo be invest wo oba ni se de be ya wo chena no wo kakra na e wo ho no oba ne mefa o last time o send no ma miska me last time me send me ma miska na mpa ahe e na ahe so na o send ni oh me de say one Ghana kra na ma send ni bi me meka u ni case say o be ka say one Ghana oh yes me to me more amount me ba yes me ba amount me pese ye hu say ba me so me kire say ba bia me ba nya botire kumi me so me de ne say ko ba ne say ya invest wo me mu na na maduru say ya enka me so me ya hand to mouth de me de be kofie ni me di what ya say de me di be kofie ni me di e ko ba ne say me ma me ansi dan kura mpo no a me wo plans say Messi biama no because say wan hwa me kwa wo invest kakra what you say enkomo ya yedi enye se me ka se me ne omo e wo so mo nsi dan enkomo na 50-50 yeah enkomo no nye se bia one sided 50-50 na me so me kire say wo se wa wo yo wofo no na me ne obi edi enkomo se the best investment abetimi aye ne se wo o patch them say wo menti na wo bre me patch say me menti na me bre eye daache me ne me manyina daache me say o ti hayi metimi akase ne metimi akase 100% me menti o menti me menti ati ye das ai me menti absia ye de ye nkomo ye besi ya ye betwa ho aba ye koba na ye de ye people's parliament jumadi na to aso e de ama ye ba sese ya hello absia 4 your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, about non-crew kosi se dumie nu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika semne se die, ya system about non-du kosi se dumie nu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho any boran crofama so. Nya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, ebona kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena, de biaya oho, Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shame, minimum www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by kind courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you will be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org.
Evangelism Focus, less focusing.org. Evangelism Focus, less focus on evangelism. Welcome to Wednesday morning. Max FM. Max FM. 89.7. Welcome to Wednesday morning. All right, Yamu Akwaba from Max 89.7. Max morning, the when I was Subusu, which any ever time Akwaba, Fed Waba, Emo Akwaba, Wabafi. I'm so say, yeah, the People's Parliament, you may never trust where the amount. Yeah, baby, didn't come more and come and who be here, me no pa, and essentially, I need see about agribusiness, huh? Yes, na ye mupi no na nkɔmɔ no wɔ hɔ sɛ ye na nkɔmɔ no wɔ hɔ sɛ ye kuayɔ deɛ ɛyɛ mpɛnfo adwuma kuayɔ yɛnyɛ nkokɔ yɛyɛ fum adwuma yɛnyɛ mpɔnkye ɛyɛ mpɛnfo adwuma na abrante wani abue sɛ na wo ye kuayɔ da bi ɛne na adwene a na ɛda yɛ ntim but abrante a yɛne no bɛtwetwe nkɔmɔ yi kyɛ sɛ ɔyɛ ɔbabunu gyina ne nan so sei pare a kyɛ sɛ yɛne no ba bɛdi nkɔmmɔ na yɛbisa no n'atiri mpo nti a ɔde ne ho awura kuawe adwuma mu na ade nti ɛna ɔde ne ho awura kuawe adwuma mu atiri mpo ne sɛn na kuawe no mu no mfasoɔ wɔ so na yɛn nyinaa no ɛbɛboa yɛn a yɛmfa ho nyimu bie na yɛnyɛ na abranti America ne ho asɛm the year 2023 yɛbɔ na aba so okuma se owuni national best student entrepreneur kyerɛ sɛ yɛkyerɛm so otimi nnua ɛma ne bene ɛwɔ NASAC national best student 2023 ɛno akyi no abasobɔ ahodoɔ deɛ wagye bi kama yɛnkɔna yɛma Nicholas Saka Akwaba ɛmfambra yɛn studio ha agya Akwaba Ase. Ete sen. Oba de adom mpa ibo ntimo ye pana mo so. Ehu adom ye ho ye. Ahoden wo ho pa. Na Yesu ano uni obi nya Roma. Ye ko school no agriculture ne de ye nya ho nti ase. Omo de tu ye ntim sa agriculture ye fumdwuma. Se no ye se ye fra bibi agribusiness. Eno na ye wahia. Se ye kan agribusiness agribusiness kuyadwuma yɛ fan sɛ kuyadwuma no anaasɛ afomnwuma no na the business aka ho nti akɔyɛ kuyadwuma ani dwadi ani aka bom na combine agribusiness nti ɛkwan bɛfa so adɔ no baeɛ no na ɛkwan bɛfa so atɔn yɛnyɛ sika de afrim ɛna kyɛ sɛ de ayɛ adwuma pa pacho nyame adɔ ayɛ adwuma papa first ne de na nyɛ adwuma pa first ne de na ɛyɛ adwuma pa but na akɔyɛ sɛ yɛdɔ a na yɛdi but ɛne no advanced technologies aba ultimate process bi yɛ brand bi na yɛ tme export bi modo anamadi adodis ɛno yɛ ɛnkane no but ɛne da yɛ business ɛdeɛ na inspire wo sɛ ube pursue this career agribusiness the inspire me sɛ me page ban me co school no me ma just say kan baba be doctor ube opane
But panye na mra me wie secondary school no and I joined the science said there is a lot of opportunities in our agricultural sector no ura honma obey independent abetma foster independence obetma create wealth our hon because here bana white collar jobs no and you are limited until you fa kwan bi so betma create business and betma employing crop for na yetma den ahwe food security until inspire me say me ankasa me de me ho ohia nimdie bi efa portrait no ho e man nimdie no na ede almost etimi excel in that business and yes our agri business agri business no ye Adwenton Trading and Investment Limited I no ye ton ebro soya beans e nema e feed emwa na de export and processing companies so said on betimi de I revive processing industries no we are creating more jobs within the youth no agri business adwuma na edene if you see the bibia ni won meda from bibia edene but nyame adom enema e koso enye den gidigidi fa ba bia na challenges e face here on say adwuma bia na start ya capital esikasem e ha adwen kakra transportation e kan won e bo so na woni hu nimde ntini na ma adwuma na yeden but say wonya the best knowledge na wutimi e overcome sa enema ni nyina the current there yegusu aye ko krakra yesua enema nso eden efrim oka challenges obo capital no echi no menim maye oni ye nhye some challenges aye na u face here wadwuma yi mu some challenges you face ni be limited access to capital eye ku adwuma na na agric sector no wo pebosia ana sa wo pesika de awura ma wo bre pa because wo come shada enfiu ti ewe se bianka aban no so be hwe hodom na bia wo matimi ene other private sectors ana sa public sectors banks no ebe kasa na wo matimi ahwe won so aboaye eto so bio nso network obo nso aye den obedo no ema no wo akura ana sa village ekwa fast ba beduru kru mo no wonya na ma nema na say ana say be a high cost of transportation and say fuel and so challenges be e wo hono e kan be also post harvest losses we no be no buy no but ye ni storage and say processing plant bia wa say ya e be back e say o bia wa don toast and say mako na say be a dos na to form ya e bia obetima process and say kwan bia be fa so e dia sie tin na your how a ye face no industry ni mu ene na mo how the doors papa how no the doors pa we dey metimi aboboso ebi no eno no ya untimi mboso kura de chakpo enti yembisa se eba ni say how do you manage this risk and as challenges here waboboso yi to say bia climate changes ne toda mo a ha mo no baye poor road and technical know how ya waboboso yi lack of market analysis limited capital kwa menso na mofa mo manage enema ya wabobo so yi ekwan fa I manage enema boss yi say me can say be lack of technical know how no na me encourage say bia opese owura agricultural sector no mu a e bia opi obi wo ho nimdie na wa guide ana say obi a wowura mu a wa succeed na wa nya inspiration from that independent ho no ye be encourage aban no say aban private institution say agricultural sector no omo ye national budget and as a policy bia omo ye include ye na yensu entime de enfidi oman panso eni hono tini kwan so motu ya jiji ma so mu so yemu na so mo ye national budget ya and as a policy bia omo hwe youth na ye wa agric space no na omo ye policy bia be back here na yensu entime afidi oman no na agriculture is the powerhouse of Africa. Nicholas Saka yada se enti amsuafe na ode wafidi na to a ye ne Nicholas Saka na twetwe enkomo no enti wase bisa hudo nyina no bomode anse odi begu ho ye bema ho kwan obeba mu na wase bisa hudo nyina no de ama no oni abobo so o challenges a o face na se mo challenges a mo face no kre oni ensan so enhye some of more success stories and more achievements so far in this agribusiness more.
So far success stories no edoso but mebo ebi so awards no de waji p awards no de maji p menya ho kwan so ehwe videos ahodo a amanfo eto nsa fra o kasa o programs ahodo ase no cre eba awards ya ja awards ewo efa Sanic Farms no nyame aduma 2023 ya win national best student entrepreneur ewo Ghana ase 2024 ya win young entrepreneur of the year and at the same 2024 you know a young national best student in agribusiness and I recognize them so Kenya and Kenya town the library published Pennsylvania US now say you heard a portrait sector na ya boy pre fundamental rule ama microphone so bibi nyoma ya set and ya empower youth no so and as small and agriculture enterprises no so youth no so and as small and agriculture enterprises and so to experience globalization because you export or money money be and yes ABB branches na your head office ewo Kaswa currently yes ABB so adeso yes another branch ewo Makasim ani nyina no e kire say den unemployment rate no ya teso because I employ youth agum I say motivate you so agriculture sector na entice omo omo so e wo papa say omo so be wura into the business ni mo yendi poultry business hon komo ye person won take us through the poultry production process and no mo ye the same poultry aduma no emu ye wa hu poultry aduma no emu ye pa there be am can say poultry business the lucrative sector obetimi do sika den ewura na returns so e kama about poultry sector na me provide services ema poultry farmers no ana mesa production broilers say bia wo pepper say bia wo start poultry farm no na wo hia enimdie ana say guidance ye be guide and I say training so be training and your services brooding injecting and they can dey be for poultry hu bia ye be dey guide ama wotime den aye o say unyine na person wonye doctor me nyine na I was aspiring to become doctor ba say utimi wo mbo apa ni nyina me ye ni nyina me bo emo apa ni nyina anti doctor na switch from nipa side na aba because me say agriculture ma fa so ato asase how be say structure no emo abe na wo so wo fa market no ana say o customers na fa for ana person produce mo person wo ye nkosua ana say person wo ye nam na ye hu sa we nyina do nyina ye do fa sa na manim nyina na pass through na wo hu ana say ye hu ne wo pe na yetimi set up the amount you know better as one on one near brief about the industry no baby odu sika ni wura ebeboa say bi opese wura into layer farming e omo motunkusua no ana say broiler production eye enam no nti ye wie no ye no obekọ ne akwakohwe wo site no na ya boa won so set up structure na ye den ama ye sa so ton enkokoma nti won say ni ohaw bia ho no ye be sa boa asa ama enkokoma nso omo ho odin a ometo kama ye be sa ama free consultation ebe ma consultation estimate bia ope bia se bia asase da honom na ope se won se asase da hoi e bia 1 acre enkokododo sen e na ebefa ana se structure menye ne sen ye wo sa nim die na ebe boa ahihye sa na mani na ye den ama na business na etima commence sab nim die we ya modern man nyina no nipa ne be hia skills na training bi before asana nim mode sa nim die we ama na wo se nipa no and go through some training be and I say also nya skills be na e was so nya skills asa but obi ho no ma na oni emre na asa ne mre no esua e no sa na ebetuma set business na man na anytime be and provide farm management and as supervision ama na say me won kran so ma train mo ho no ma ebetuma man be on so be de ebe so no mu na won so asua kakra because adwuma na wontimi mfa da koro ana say na wotwe ensua e process no manya encounter almost so many Ghana Gross Mastercard many Ghana Gross na yeah okay na results net say after say no mo share no after say no mo share results no kama results na kama because you sua na brebi nso e de efiri om honom because you ask no ye nsua de enwie ti you sua na brebi nso efiri om honom obobo mo challenges no so no obo post harvest losses say mo no buy ready na atofo aye yi na
mo ye hono ma sem bisa e mienu e ho e ya na mo handle no sen se mo ye no by na ready na mo hu kwan a mo di hu dwa na e wafuo mu hono mo ye dan na mo store sa eniema no Sadam di kan say storage facilities in Asia ana ye share ni processing plants e wa ha si nti e basa na bo on ma de wo se de obetimi ahata no na eden wa hata bi e de afrim ana se bo on ma obete price ne so na aba from sabi obetimi aton afri ho no nti e bom e stress nka bia ankran na se bi o man no be boa youth na nkomo so etima set da setups no either processing centers na yetima add value to the raw product and sebe ya yebetimi ate post harvest losses no so obi dia ba se yembisa se so pese onye poultry adwuma na land size was say onya no enye san na afen so nkokọ no so ahen na at least obeti say be o start person o start be nkokọ na be nkọ be 1000 na onya one plot wa ebe boa no na ye etima hye esi so but in future so person expansion obebre temu say encourage say bia obetima age land ne kese kakra yo me hwe bisa ba kominu na menja o ma beautiful green na say bisa bia owo edema no onfa emwa be na muhia current emwa ye hia de edoso bebre but ye be bobi so ema youth na emwa ye hia say bia ka ban betima set ana say education curriculum betimi ayen sakrai kakra na omo putu practical aspect na agree so omo be practically theory na edoso tinipa be ba abonten na wontimi enye adwuma na etoso bio eye capital isika sem ana say omene aban ne private institutions no ebe partner na omaye policy bi na etimi a favor youth in agric no se be bi nso timi be source funds na yetimi de awura adwuma ni mu emwa be na agribusiness eboa oman no economically economically agribusiness eboa oman bebrebe eye yehwe post harvest loss so agribusiness teso yes I create job opportunities edi obi nso yes I hwe produce organic food and so organic food ye boa healthy living and you contribute to national development and so future net saying you sure agric space na future bano ekwame so na mode ni mienu ne adwuma bano ekwame so na mode ni mienu ne adwuma currently technology no on say enkane no na obedo no by na internet no enhyere ni hosa nti bo akwa edin so obi eden ebehu by say internet na ba ma social media Facebook obetime eden aton ho no aso betime didwa wo ho no eto bios mobile apps aba wotime track ehwe weather wotime hwe price wotime hwe trend ya cost agricultural space no edi obi on so digital tools aba ama adwuma no so ayemre kakra hwe drone aba tetena ana se nkane na okobo spray ado machine bebo wachi abo sanwe na omu nyina ayoya but na drone so aba odi o mexico ma na wa pilot na eden spray bibia eden ama ene ma komanim yakoya ni yo mama ma beautiful green emfa na sembisa ho demra na yenkwa hama no so na yema atiefo ewo fie so embrem obi kana so technology technology na in as much as say ye bo kwia ye hu dawro agribusiness youth inform hu njim no ohun say ye ka kwia ye asede ahyase ne ye kan no akoye sekan eni say ye bu emu ase na ya do sa sentiment ne da so woni pa adwene mu say kwiaye sekan ene empanimfo adwuma. Do you think say kwan bi so no mona mummo hu dawro manipa the old mindset or the person renew no ntina say automatically say renew the old mindset and a agric say agric adwumaden ana say adwumafi en kan yeso na eku school so ye bone e betwe aso a yes kokodo but since an entesa anti change that narrative no na achom so agriculture no enye punishment na life so agric ni hono ma enipa eni hono
kuani ni hɔ nom a aduane ni hɔ nom sɛ aduane ni hɔ nom nso a enipa nso yɛ den eni hɔ nom ti sɛ yɛkyigye that narrative no ɛmo nso agric no very lucrative very lucrative but I won't say to say the can very lucrative very nice just and that brain nim to say first in any idea because you have honorable deputy minister for agric John Dumelu says you know so okona nim kakra ban agric any idea but ni nyina enkamfo ano akwan say niema bi nhya dan koyie wo agric sector ni mu eni ti ama obi kwan no say wode ne ho bewura agric ni mu adan na ye timi ba ne sa because tomatoes ye dua e wo Ghana ye krafira manone de ye nka ho asem bia nkasa ye de ne ade eho akade a eto da bi a ubehu wo kuani bi na wode ne tomatoes free baabi aba wo hwe no ho ne robia enya wakono se fa wo wura kuamu adan na timi ba ne okay me da wase so bi sa question we say ampa eno ye enkane no perception aba bedru ene no also more negative perception about agriculture but since I youth na yaba no agribusiness ye wo nyina obi a university but yan hwese bi ekope white collar job eden aye ye ru agricultural space no ha ye den ye boy ho modern eden e wo ho no enti ya maame nom ne ye papa nom a wo mo use tetetete method no edi na sesi a mo ye edi aboa wo mo because obi wo ho nom a wo de banche be free ye kurase aba enkran banche bottle baako e bi a wo de ba e bi a 10 million 15 million but obi onu no wodwom no e beton banche 10 Ghana mawa kakra bi at the end of the day na di onu no dua ne no baye no sika kakra bi ene kita no na di onu no ti ba bi no afobe se na ne sika botwo ade na sa agric sector and agric business ya mabuni mu de mu ho awura mu mo ye de aboa ya maame no se de be ya wo mo so no mo ni betimi akam ama afoforo so ye so ye ne atimi akam okay do kan e no kre cause ebo na man be dru kroma na price na e dan akosoro akwambone e den e ka ho ana high fuel prices e dey kan na the after on say pese ye say siano ewiase na bie tentan fidie no ye den e wo honom tie pese ye hwe an e-commerce website ye say kuani ne te e bia go so ana say kasapen a obetimi de no bae na den atoso na obi pese wo to so betimi akọ na den wato ene sa pese ye hwe na ye set groups so okay e bia go so ana say bia kasapen ana say odua pompo 05 Dabi 0550055522 and that's 0551598321. Obetimi abamu na do asem bisa ba grino na ubisa asem. Ye say bisa ba kwa na mi bi ne agya ma ye college no. Ye hwa Ghana ha ya mo amwo agric business ni mu no apart from e bia mo ankra kro na mo akasa mo ho no mo wo bigger association ye national. Currently the unique national mensurance bibisa say or national back farmers. They mean say e be matter we be a poultry for wo mo de den wo ho no. Yes internal. Okay. But mensurance national e boom say akuafo e die eni. Na osoafo a ya ohwe eye akuaye ho nsem so empempi oba Ghana ye nkuaye ye kwa nu nkuaye kwa. Do you think say akuaye na e kwa ni mu? Oh say compared to previous years na ekwanim kakra but the growth on our form how we see expecting senka ekwanim e we chire kakra say enyini so e da so gina faako ntie so mo say omo invest ewom na omo my policies no embark na yentimi produce more ema o man no omo ma mo ho akade no okay na omo my tax incentives na say bitmanya access to capitals any trainings e be boaye na yetimi a produce a feed or mine and it's my export bi so let me export bi na se see asade obi wo so me fa na ye bacho kefin pon badaru ma yenti wa se misa eni anu akasa pa o no betimi adie duma dia peso dia o ba yesan se ye ja ho ne abetena promu ne ye bere enti se wa kai de yenso ye boy ho modin se inyam krofo mbebo aye dia na nka ye de o ma ko ne start business no em hwe se no so ho no so ne ha mikaka yeah
All right, yate yada say 0550055522 and that's 0551598321. You know yan kwenim. You na ye bisa say sisi ano ye minister for agric ya wono oye currency say ye kase yemfa ana fa ye kase fidie so fa emwa ya agric sector no ehia de ki ayipa na obetimi aka ma mpempre ya wo mo atimi aboa mu yie apart from the woni kumi ekekan yi. Okay, empre ya current minister for agric no youth no ya desrede I be so mo be boy say omontimi emwa efa financial aspect no se be ayibetimi anya sika ena ye so de wura adwuma ni mana say start adwuma no. Okay, na etoso bio nso mo ma tax incentives efa agricultural space no na che say de okay no na ugusu ka tax na ehia wo tax na ehia ye pa ana etoso bio nso machines na ye de yeku adwuma no omontimi fa bebrebe emra ye de embegum na youth no mo motivate ye o ma trainings practical trainings no mo hwe educational curriculum no before ni mo munya mfaso ana adenti ekwa bibi wo ho a esi wo mkwan se wo mo adbeko ekura kese mo akoto ana that's Nico what you say misa no me da se pa metina se misa se metina se ya na obisa se adenti no mo do yo mo ntimi mfa free ehonom no man kasa mfa makuru ma beton ebi won na inadequate market research obo no wo ho no madono ban no ntimi makuru embehwehwe omo bedede ombeto anase omo pihia saa ne ma no enti se wantimi anye saa de no wankasa wantu anamo amakuru ma behwehwe so okay madon tools na ebia asemasi a anase b ana omo ton tools enti ma me fa nkomo omo a obi so be free kurum na de ono na ba ho no na oba beto ono nso ba no beto a price na ebekọ form kakra dan se wankasa be o market research na wo hu how market na de AC de ekọ yo Pacha Wayne. Pacha, good morning. Yes, sir. We didn't baby free. Pacha, Mr. No smart in here free. So many. Yentio. Okay, Mr. Queen Pacha, Mr. Anima, Mr. Say, I mean, so never is a meantime I was school, and I'm so much in the answer, so me by a journalist, maybe. And me idea, me, SHS, and me by a journalist, and I'm so much in a radio, so I TV, so I'm here, my Juma. But say sikani ho ai papa ndi ma mi mo anti ma mboa anti ma nkoye nim kenei me so adwuma anti ma nko mani ma be ye journalist na obi abe family or poetry nim na ma kwa hihwe na akukọ ne ma kaka ba because of sikana nyema mente ma free hontem adwi kakra mi nya wo sa poetry honum no mi beti mi so mi tu mi beti mi dia start ma adwuma because god yeah but generally the nya the return business binya nkana mo kan san so why sure so be platform bi a me trafa workers na ga ya so ye ni jo e sa be na ai go si ata ma se ti e de ma pe ya company ko ne ma ma cha tam 5 and pe anya do the TC ai ni ko iduma no ntaka bia bi visa an se na obode agena bara mo twi na gye esis no o ye ni stand ai ko e in company form bia e de bi o central bi o ya takwa ya kuma bia a great business na course on and then move the back-end trade do want to use more the coordinate region I also see ne kwa na so kanka we na plan for smith ya mama bia ma work e be ho when to the school so we here theory we na part class no course we is a people have been fine by after I did start with yeah, so that's say ye looks max na same bisana no so no de betimi aka say ane so betimi start because no nim de ne dada enye no ano no ebi obehia de bro ne de no so ase okay no ye na no say okay say mete the question I see ya oso aboa obi ama na ye poetry nti ebi onim na ni so kakra nfa say basis no obetim dia start ya no ohia mo because woman no what the free baby a wodo and bedu nkan ha woman oton ade no wonto ono person oton na boarding nti woman anka se ntimi meton ma consumers na
second the person san busa kan ne say then na obetumi ya fa say ye draw ye billboard ne ye draw banker no abot tie kama o draw ku eni na wa ayo bi anantare atete de adini na man ko afọ kondo ekwa adwuma no nti de no betumi ya fa ma saa ne ma na eya ye nam kwa ho ye hu no wo mo beja ma ado amanfo kono do ho ahyem. Yo Nico ye fa na say mbisa no one after the other na edi kan no o say still no wa say mbisa no anso ne dem o say opeso mbisa sa de nti na mo akuafo na ma mo ye muntimi mfa ne ma no emmadwa so na gi se mujama ye ma menom no mo ba beto mo nsam wafuro mu no mo de aba na ne bo na de na mo de ba edwa so a enye ya na oh ye di badwa so ebeye ba sisi an yamfa nkan ye gusu a ye next project ne ye hwese ye de eno so be kan se yanka se be kona yakofa no ba ne de aba na omom atofo no nso atima to no mo ho de ahenha na price na ye de aba fom amom o si ye be border obi ye adwuma bank wa botai ese mo de mo ntade no de ahye da 50-50 ne de dade akura mo areho sasmo kan mtina areho eno ntina ya fati on se ye create awareness na ya renew the mindset for agriculture so dirty work and I say be low status job no this an ye bon de ru say o me change sa narrative no say omo ye agriculture billboard wo mo mpene ya ma me no madwadifo no kakro no so benye nti ono so anu sinti ya ono so te wo mpene ma ne nton ne mako say oton ama asimesi oton ama asimesi ono beto ni nyina na waton na boarding was hono so na ban ne mpanifo timi bo ho dawuro papa yo because any many bo han boarding yo Nicholas we futu a de ma embabunu ma futu am de ma embabunu ne se si an omo adwumaden na agricultural space no omo for omo de enshim na yen create employment than say anytime yen job creators any innovators than say always bia no ye be den ye di ani be hwe se ye kope adwuma aye den aye for number 2 imprepare say wo hwehwe Sanic Farms ana say bi adwentono na ye di dwuma betimi afremo 0243 826 137 yensi subi 0243 826 137 nti efa enimdie bia ohia fa poultry ho anase agri business ho bia na ofre ya anase okoye social media handles na Facebook Sanic Farms, YouTube Sanic Farms, TikTok Sanic Farms biara obetima reach out to us na yenso ya den aye omwa dokasem wanu asem etwato manu asem etwato ne se yesre empanifo no ne aban no ministers na omaba na honorable Eric Opoku ene honorable John Dimalo se enti baby bia obia no happy birthday kase enko ema we fi Max Morning Dew team ne ho kumikasa beautiful green DJ Holy Mr. Bobby and yeah we show happy birthday and yanko poncho yo I'm sure had am reba my kwana yede Max Morning Dew dwumadie no ebesi wa oje bre ene adaje tie dwumadie yeda se yeho yanko poncho na onya okese na fe so aseda no bi so enkoma adwuma ko madaro ma mo bo sika fa mu ma na no pay de Max Morning Dew dwumadie ba beso mo ba bibia obi aseda di kan enkoma mega cash lucky box ase bobari aso be fa phone wa dial *426 *8# network bi a was select number 2 Max FM Max Radio eno echi box se be ba no lucky box ba kumba kunsia fa ba ko na fe 5 Ghana cedis ni echi fa to so sika bi e be fi ma ba fa kobbo wa no so onu abusuafo monko amode mo nchemfa na aseda no bi so enko Mama's Boss yen ka cho se bomode yen showrooms ahudo nyina bomode abowura ho na ye home appliances ahudo nyina no bomode afa bi ko ya tete so adwuma ko ya daro mo boa ye na no pa ye ba ye eba besomo ye da se no bre no adaje grino
chia na yenko ye chia tiefo nyina ne otimi bowura mi ne wantimi amawura nkomotwetwe ne mu nyina ye senya mi nhira wo mo ne ya tena from anopa no nsia ebesi nonkono ye kase ye do mo ase nyankopon enhira wo mo ye papa me koso achia me papa Apostle Solomon Amede one Mama Mary Mrs Amede redeem for asafo nyina ene obi bia Max FM otie bia anopa yi